uyu mugabo rero usanzwe ari inshuti ari nawe Putin yigeze kuragiza ubutegetsi hagati ya 2008 na 2012 yavuze ngo Ukraine will cease to exist, will be incorporated into Russia or face death. Ukraine izarekera kubaho cyangwa se ishyirwe mu Burusiya cyangwa irimburwe. Nko kuvuga ngo ni option zishoboka. Ibi yabivuze avuga igihe Ukraine itazemera kumanika amaboko cyangwa se kuva muri no ntambara amahoro. Bigaragara ko Ukraine yabonye ingufu zo kugaba ibitero n'ikintu Uburusiya bwongeye gushinja abo mu burengerazuba bw'isi, bavuga ko Ukraine imaze iminsi ibagabaho ibitero ku butaka ku gahato kabo mu burengerazuba bw'isi. Ngo abo mu burengerazuba bw'isi bahatira Ukraine kugaba ibitero ku Burusiya, ku butaka bw'Uburusiya, ariko ngo bitavuye mu gushaka kwa Ukraine. Ndabasuhuje nshuti mwese mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro binyuzwa kuri uyu muyoboro wankuye mu rugiye Iwabo official. Nizere ko mumeze neza kandi muri guhirwa n'ibyo mwerekejeho umutima n'amaboko. Nkomeje kubashimira cyane ko tubana kenshi muri ibi biganiro, ni support ikomeye, nta n'ikindi kintu nabigurana. Umwanya wanyu niko gaciro kacu, nizo mbaraga zituma turushaho gukora kandi tukagira ishyaka ryo kubashakira amakuru mazima kandi atabogamye. Niwo murongo twahisemo kandi ni nako tuzabikora igihe cyose isanzure rizaba rikidutije imbaraga zo kubikora. Reka mbabwire ko ngiye kujya mu Burusiya, niho ngiye kwerekeza uyu munsi, ariko ni umunsi nakita mubi cyane ku gihugu cy'Uburusiya. Uyu munsi Uburusiya bwagabweho ibitero bitandukanye na Ukraine, by'umwihariko ibitero by'uyu munsi byageze no mu mujyi uvukamo perezida w'igihugu cy'Uburusiya Bwana Vladimir Putin, ni mu mujyi wa Leningrad waje kuba St Petersburg. Wa mujyi nababwiraga wa Belgorod nawo waje kugabwaho ibitero bikomeye, ariko ntabwo icyo ngicyo aricyo kintu gikomeye cyane navuga cyaranze uyu munsi nge nita mubi ku Burusiya, kubera yuko hari imyigaragambyo ikaze cyane mu Burusiya mu gace kitwa Baymark. Iyi myigaragambyo yaturutse ku mugabo witwa Feyle Alisnov. Ku bantu mukunda gukurikira politike y'Uburusiya, uyu n'umugabo w'umusangwa butaka, umugabo wakunze kenshi gutegura imyigaragambyo mu Burusiya, avuga ko ururimi rw'ubwoko, ntabwo nibuka neza ubwoko bwe, ariko ngo ubwoko akomokamo ururimi rwabo ntabwo Uburusiya buhereza agaciro urwo rurimi. Uyu mugabo rero yakatiwe gufungwa imyaka 4. Mu Burusiya haduka imyigaragambyo yitabiriwe n'abantu basaga 5,000. Niyo myigaragambyo ya mbere ikomeye kuva intambara y'Uburusiya muri Ukraine yatangira, ubwo higaragambyaga abatarashakaga cyangwa se abatarumvaga iyo ntambara. Iyo myigaragambyo yatewe n'ifungwa ry'uyu mugabo, ikaba ari imyigaragambyo yabaye cyane uyu munsi mu Burusiya. Hari ingingo nyinshi tuza kuganira kuri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Turebe Uburusiya bwatangaje uzagira uruhare mu gutuma ino ntambara irangira. Ni nako kandi ibihugu birimo Ubufaransa n'ibindi byo muri OTAN nabyo byatangiye gahunda yindi ishobora kuganisha ku ntsinzwi y'Uburusiya muri no ntambara, niba ibyo batekereza bizabakundira. Ariko mbere yo gukomeza ikiganiro, rikamanze mbabwire ko mukagera Neighbors bafite serivisi nziza cyane za hoteli, bagufitiye barbecue nziza cyane ibonekamo burushete zokeje mu buryo bwiza kandi bw'ikinyafrika, bagufitiye nyamacoma, bagufitiye coffee shop ahantu ushobora kubona rwose agakawa kameze neza cyane. Ni Kabarondo Irusera rwagati, 1/2 cyo kuva Rusumo ujya Kigali, cyangwa se 1/2 cyo kuva Kigali ujya Rusumo. Bahamagare kuri 0788 81 35 06 baguhereze serivisi nziza cyane.
ni nako kandi ushaka computer nziza cyangwa se accessoires za computer, waba ushaka ibishya cyangwa se second hand ariko zigifite ubuzima pani bishaje, shakira muri SPTech. SPTech nta handi ni mu mujyi aho i Kigali mu Rwanda, imbere ya parikingi ya Beka. Urabahamagara cyangwa ukabandikira kuri 0788 86 25 48, ubundi bakaguhereza serivisi nziza cyane. Muri hanganira amajwi harimo akantu k'imvura, inzu dukoreramo cyangwa se aha dukorera ibiganiro, parafo yaho uko ikoze nyine n'imvura iri kugwa i Kigali ntabwo byashoboka cyane ko amajwi yose twabasha kuyakingirana, ariko nkurikije ko ndi kubasha nge kwiyumva, birampa icyizere ko namwe muri kunyumva iyo mvura idashobora kubabangamira. Reka twinjire mu kiganiro ku buryo burambuye. Uburusiya bwabaye nk'ubumena ibanga buvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zibwegera zibubwira ziti mwareka tukaganira ku bijyanye n'ikoreshwa ry'intwaro za nucleaire. Kubera iki ibyo ngibyo byavugwa? Bishingiye ko Uburusiya na Amerika n'ibindi bihugu bike bafitanye amasezerano ajyanye n'ikoreshwa ry'intwaro za nucleaire, ariko yageze aho arapfa kubera ihangana ry'ibi bihugu. Uburusiya rero bukavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari mu mwanya mwiza wo kuba abantu bo kuganira n'Uburusiya ku bijyanye n'imikoreshereze y'izo ntwaro z'ubumara cyangwa se za nucleaire. Nyamara abanyamerika bakomeza gasomborotso gushotorana no gutera inkunga Ukraine, ngibyo kandi bikaba ibintu biganisha ku kuba Uburusiya bwakoresha izo ntwaro nta muntu n'umwe mu isi nzima bugishije inama. Ibyo rero bikaba ikintu gituma Uburusiya buvuga ko butaganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyo ngingo. Baganira kuri ibyo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yageze n'igihe noneho abazwa ku gihe abona intambara bahanganyemo n'igihugu cya Ukraine izarangirira. Sergei Lavrov arababwira ati icyambere Amerika ntikabashuke yo na Ukraine nta gahunda y'ibiganiro bigamije gusoza intambara bigeze bagira mu buryo bufatika. Babikora mu buryo bwo gushukana no kwereka isi ko ari abantu bashaka amahoro, ariko ntayo bigeze bategura mu buryo bufatika. Ati iyo bayitegura mu buryo bufatika bakabaye barateze amatwi concerns y'Uburusiya. Bo bakavuga ko bitumvikana ukuntu Ukraine n'abaparteneri bayo baba bashaka ko intambara irangira, noneho ngo bajye mu biganiro, bajye gupanga ibizagenderwaho uko intambara izarangira, Uburusiya butatumiwe, budafite ijambo muri ibyo biganiro. Noneho ubwo babutumire nka biriya byabereye Istanbul muri 2022 kugira ngo ubwo buze nyine babubwire uko bateguye ibintu. Uburusiya nibwo bufite inkota, nibwo bufasha urwubati, nibwo bwagabye ibitero. They are the ones attacking Ukraine. Nubwo Ukraine muri iki gihe nita counter offensive yindi ariko badatangaza officially, ubona ko Ukraine nayo iri kugenda igaba ibitero ku Burusiya. Nabibabwiye ko cyangwa se ndaza kubigarukaho ko bagabye ibitero hatandukanye, harimo n'iwabo wa Putin St Petersburg. Ibi rero Sergei Lavrov akavuga ngo uretse n'Uburusiya ubwabwo na Ukraine ntifite ijambo kugira intambara izarangirira. Na Volodymyr Zelensky perezida wa Ukraine ntafite ijambo n'igitekerezo ku gihe intambara izarangirira. Aba bakavuga yuko abantu bonyine bafite ijambo n'igitekerezo nyakuri ku gihe nyacyo intambara izarangirira ari abantu bo mu burengerazuba bw'isi. No kuvuga ubwo aravuga OTAN, aravuga Niyo Européenne,
aravuga n'abandi bafatanyabikorwa ba Ukraine, akavuga ko uburyo bwonyine buzasinyara ko bashaka ko intambara irangira ari ugutangira kureka gufasha Ukraine, kuko ngo ubufasha bayiha ntacyo buyifasha gifatika, kandi uko bayifasha niko Uburusiya burushaho kwenyegeza. N'amagambo ya Sergei Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, ariko mushobora no kubona mu kinyamakuru cya Deutsche Welle cy'Abadage. Nicyo navuga ngo byinshi muri ibyo nkubwiye mbikesha nicyo nakurikiye hanini. Ku rundi ruhande, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yabaye nk'uzamura ikibazo abantu bakwiriye kuba nabo babona cyangwa se babona mbere y'igihe. Mu kwezi kwa 11 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziragira amatora y'umukuru w'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni key player mu makimbirane cyangwa se muri izi ntambara zose ziri kuba uyu munsi. Ziri mu ntambara ya Israel na Palestine, ziri mu ntambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Uyu munsi navuga ngo ziri mu ntambara na Yemen kubera abahuti. Hari n'andi makimbirane atarabyara intambara mu buryo bweruye, nka Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Epfo, Ubushinwa na Taiwan, Venezuela na Guyana, ndetse na hano muri Afrika my friends, muri conflict zo muri Sudan hagati y'igisirikare cyahiritse ubutegetsi bwa Omar al-Bashir ndetse na Rapid Support Forces, why not hano mu karere. Ziri mu makimbirane atandukanye kandi menshi. Uyu munsi uko amatora agenda yegereza, ukwezi kwa mbere buryo twamaze kuambuka itariki ya 15 buri kwezi, ngema numva uko kwarangiye. Buriya no mu bigo biri serious, iyo usezeye akazi ku itariki 16 ntabwo bajya kubara ngo urabona ngo wakoze iminsi yiniyi ngo batera imirwi. Iyo bakwirukanye icyo gihe ku itariki ya 16 kuzamura baraguhemba, iyo usezeye icyo gihe baraguhemba. Ni nko kuvuga rero kuri nge nyine ngo uko kwezi kuba kwashize, turi kwinjira mu kwezi kwa kabiri, ari nako isi zaba yizihiza anniversaire y'umwaka wa kabiri Uburusiya butangiye intambara yo muri Ukraine. Mu kwezi kwa kabiri tuzadusigaje amezi angahe badiya bazi imibare byihuse, ubwo ni 9 ngo kwa 11 kugere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba amatora y'umukuru w'igihugu. Ubwo umuntu uzatera inda mu kwezi kwa kabiri uri cyane ubwo kuri Saint Valentin, ariya Saint Valentin 14 z'ukwa kabiri badi cyangwa n'iz'ukwa kane, ari n'iz'ukwa kabiri I think. Biri likely yuko umwana wawe ashobora kuzavuka ku munsi w'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko ahita umwita Donald Trump. Mvuze ibyo n'urwenya mba nongeyemo, ariko nuko uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmitry Kuleba yazanye konsani n'abandi bamaze iminsi batekerezaho. Trump avuga ko natorwa intambara ya Ukraine n'Uburusiya izahita irangira mu munsi umwe. Trump ni umuntu bivugwa ko 2016 gutsinda amatora yatsinze kubera support y'Uburusiya. Ku munsi w'ejo perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko amatora aheruka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibwa amajwi. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo Joe Biden yageze ku butegetsi yibye amajwi, yibye ndetse yibye Donald Trump, nicyo Vladimir Putin yavugaga. Rero abantu bakagira impungenge cyane cyane abantu bashyigikira Ukraine bavuga ngo Donald Trump naramuka atowe ashobora kutazafasha Ukraine, bijyanye n'uburyo atemera amafaranga menshi Amerika ishora muri OTAN, bijyanye n'uburyo atemera uburyo Amerika ishora amafaranga menshi mu miryango mpuzamahanga. Uwitwa Donald Trump n'ubundi ari likely gutsinda amatora igihe cyose inkiko zaba zitamwitambitse. Dmitry Kuleba rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yatangaje ko bo bazabasha kubaho no gusurvivinga no gukomeza kurwana with or without support of USA regardless perezida uzatorwa. Yavuze ngo Kiev will work with any reality after US elections
ni ukuvuga ngo whoever uzatorwa bazakomeza rwose bakorane nawe, kandi byabyara inyana byabyara ikimasa bazakomeza gukorana. Ni nayo mpamvu izo mpungenge ze nyine hari abazigiye bazibona mbere. Igihe cyose Trump yatsinda aya matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwitegura impinduka mu migendekere y'intambara. Ubwo nsa nk'uri kugenda ngana ku musozo, ukamenya ko uwitwa Ramstein cyangwa se ni itsinda ryitwa Ramstein Contact Group, ngiye nkunda kwita ishami rya OTAN, ibihugu birigize bigera kuri 23. Ubundi bakora ari nka 50, ariko hari ibihugu 23 biyobowe n'Ubufaransa, biri mu Bufaransa, aho bari kuganira ku cyo bise Artillery Coalition. Bari kurema itsinda ry'igisirikare kabuhariwe cyo kurasira kure. Ibyo byose ngo barabipanga mu mugambi wo guca intege igihugu cyitwa Uburusiya. No kuvuga ngo ibyo byashoboka ko ari ibigamije gushaka support n'ubundi yajya gufasha Ukraine mu ntambara y'Uburusiya, kuko na Minisitiri w'Ingabo wa Ukraine yitabiriye iyi coalition, Artillery Coalition, iteraniye mu Bufaransa, iyobowe na Minisitiri w'Ingabo w'Ubufaransa. Ibyo rero ubwabyo bikaba ari ibintu byerekana ko intambara turacyabona warm up. Intambara ntabwo ziratangira, tuzabona intambara nyinshi kandi zikomeye kurenza ibihari, mu gihe aho gutekereza ku biganiro ibi bihugu bitekereza cyane ku kintu gishobora gukorwa kugira ngo intambara zirusheho gukomera. Nuko ndi kugana ku musozo, nasoza mbabwira ko Ukraine yagabiye ibitero bikomeye cyane Belgorod. Nari nabibateguje ko ibi bintu mbibabwira. Ni umujyi guhera mu mpera z'umwaka ushize wibasiwe bikaze n'ibitero bya Ukraine, nanone abantu bongeye guhungishwa. Ariko igikomeye cyane mu bitero byagabwe none kikaba ko Ukraine yagabye ibitero mu mujyi wa St Petersburg. St Petersburg ni umujyi ufatwa nk'uwa kabiri ukomeye nyuma ya Moscow, bijyanye n'abahakomoka. Buriya itsinda rya Siloviki cyangwa se Angels of Putin, aka gatsiko kayoboye Uburusiya, karimo ba Dmitry Medvedev, karimo aba bajenerali bayoboye ingabo ba Shoigu, karimo ba Grasimov, n'abantu hafi ya bose bavuka muri Leningrad cyangwa se St Petersburg. Ni umujyi ukomeye, ni naho Putin avuka. Aha hantu rero Ukraine naho yahagabye ibitero. Bigaragara ko Ukraine yabonye ingufu zo kugaba ibitero, n'ikintu Uburusiya bwongeye gushinja abo mu burengerazuba bw'isi, bavuga ko Ukraine imaze iminsi ibagabaho ibitero ku butaka ku gahato kabo mu burengerazuba bw'isi. Ngo abo mu burengerazuba bw'isi bahatira Ukraine kugaba ibitero ku Burusiya, ku butaka bw'Uburusiya, ariko ngo bitavuye mu gushaka kwa Ukraine. Ni ibintu bidatangirwa ibimenyetso, ariko iyo witegereje ubona ko bashobora kuba Ukraine bayihereza intwaro zitari efficace cyane, kuko Urusiya burigamba kugabanya, burigamba kumanura ibitero byinshi by'indege za drone za Ukraine. Ibyo na Ukraine yabyigamba, ariko igituma mvuga yuko haba habaye ikimeze nko kuhereza Ukraine intwaro zitari kuri urwo rwego. Na murambara ndi kureba muri telefone ngo ndebe niba nshobora kubona izo ntwaro uburyo zitwa, ariko hari intwaro zirasa kure, na mashari de combat y'Abarusiya akomeye cyane kurenza biriya Leopard n'ay'Abadage, nota y'Abarusiya akomeye kurenza ziriya Leopard n'izindi. Abadage bayimye Ukraine, kandi byari byitezwe ko Abadage bagomba kuyahereza Ukraine rwose, ariko byarangiye batayihaye Ukraine. Ndi kubona byantinza
kuyareba. Reka nsoze mbabwira ikintu kimwe, nuko uwitwa Dmitry Medvedev, ubundi bamwita Putin's number 2. Abantu benshi bakunda gufata ukuri ubutasi mu Burusiya akaba ari we bita umuntu wa kabiri kuri Putin, ariko biriya ni mu bijyanye n'imbaraga cyangwa mu kuvuga rikijyana. Ariko amahitamo ya Putin ku muntu wahita ayobora igihugu atari perezida yizerera muri Dmitry Medvedev. Uyu mugabo rero usanzwe ari inshuti, ari nawe Putin yageze kuragiza ubutegetsi hagati ya 2008 na 2012, yavuze ngo Ukraine will cease to exist, will be incorporated into Russia or face death. Ukraine izarekera kubaho cyangwa se ishyirwe mu Burusiya cyangwa irimburwe. Nko kuvuga ngo ni option zishoboka. Ibi yabivuze avuga igihe Ukraine itazemera kumanika amaboko cyangwa se kuva muri no ntambara amahoro. Ibyerekana ko nakwa gukoresha intwaro z'ubumara mpoze mbabwira atari ibintu biri kure, kuko ntabwo byaba ari ibintu Putin atinya kuzikoresha ngo bakomeze ari ugukanga gusa, bakomeze imyiteguro, bakomeze gutegura ama launchers yazo, bategure ama sites, noneho banange gusubira mu biganiro byo gukoresha ingufu za nucleaire leta zunze ubumwe za Amerika zimaze iminsi zibasaba cyangwa se zibahatira kujyamo, nk'ibihugu biri mu byambere bitunze intwaro z'ubumara nyinshi ndetse binayoboye ibindi bihugu bizitunze. Ntabwo nifuza kubarambira, munyemerere mbashime cyane ko tubanye muri iki kiganiro, ndetse nizere ko tuza gusubira mu bindi biganiro binyura kuri Nkuye mu Rugeyive official. Yakoze cyane Jean Paul wamfashije kuri technique, nimugire umushinya kandi ntimurakare.